Like it. For ya. Next. Kok aku setiap bagiannya aku nggak bisa lihat. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, my bro, my sis, my family, my everything you are. Bagi yang belum tahu aku ngapain hari ini, tonton dulu video berikut ini. Ini part satunya, ini tuh part 2-nya. Jadi kalian itu harus nonton dulu yang part satunya dulu. So, bagi kalian yang pertama kali masuk di channel saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe teman-teman ya. Aku masih baru, jadi tolong dibantu ya. Tolong tekan tombol subscribe, komen, like, share, nyalakan notifikasinya, oke? Langsung saja kita sambung yang kemarin itu, kalau nggak salah di Dennis ya kan, nggak usah berlama-lama lagi. Oke, for information, tema hari ini tuh agak-agak berkumis kayak gitu kan, nggak tahu kenapa. Buluh di bagian sini itu cepet banget numbuhnya. Kalau aku nggak tahu kenapa, jadi aku tuh potongnya hampir setiap hari. Padahal sunahnya itu nggak boleh dipotong untuk di bagian jenggot ya, harusnya di iniin aja. Tapi ya namanya sunnah, bolehlah dipotong. Oke, so langsung saja kita lanjut ya, kita next ya. Bam. Oh, anjir dah, kok mereka cantik-cantik banget di sini. Mereka seksi-seksi banget di sini. Oh, kalau udah glowing itu beda ya, memang. Next. Oke. Siapa aja ini? Ini tuh Dita sama Jinny kayaknya. Dita sama Jinny. Oh, wait. Oh, Dennis. Salah, sorry. Oke, shuffle. Oke, nice. Oke. Oh, nice. Oke. Oh, yeah. Anjir. Oke, next. Oke. Anak TikTok ini mah. Top walk. Oke. Onilea with Oni Jinny. Jinny sepantar atau nggak sama aku ya? Nggak tahu lah. Next. Aduh. Pajama party. Ini loh, kalau misalkan kita lihat TikTok yang benar-benar profesional tuh enak banget dilihat. Jadi nggak fokus ke hal-hal yang lain, jadi fokusnya benar-benar ke gerakan gitu loh. Ini yang aku maksud, the best TikTok itu, yang gerakan itu bagus gitu, dapat gitu gerakan-gerakan itu. Jangan nggak cuma I don't like it. What are you doing here, babe? Hey, babe. Oh, babe, you're so beautiful. Oh, the meat. Oh. Download. Sorry guys, ya.
baper. Nah, ini gerakan simple kan? Ini gerakan simple. Tapi kalau mereka bawain bener-bener karena mereka itu ada basic dance ya. Dance itu ada basicnya teman-teman. Jadi kalau misalkan gerakan itu jangan cuma bergerak gitu, tapi pelajarin gerakannya gitu. Basicnya itu pelajarin gitu. Oke. Justin Bieber. Next. 네? 틀렸어. 난 떠돌이 아니야. 나 지금 바쁘거든. 그러니까 이만 너는 집에 돌아가. Dia ngomong sama aku aja sih, padahal dia tua. Tapi mukaku yang paling tua, bukan dia. 입냄새가 고약해서 귀가 멍해졌어. 좋은 말로 할 때 들어. 주베르 해주베르. 따라하지 마라. 주베르. Itu kali begini. 좋아. 주. 버릇이 없어서 너랑 더 이상 얘기 안 할 거야. 더 이상 얘기 안 할. 아저씨. Aduh, mbak satu ini. Ini yang ngelamain durasi itu, Pak. Aduh. Durasinya lama gara-gara aku yang gak kuat. Ya. Oh. Dan ini kepedang. Oh, aku sering denger lagu ini, pengen banget bikin TikTok ini. Omahe, omare. Ini baru mantap gerakan kayak gini, ya kan Jini? Oke. Oke, rollnya. Oke, rollnya it's good. Oke, udah ya. Next. Aduh, dia ini sebenarnya tua atau muda sih? Musuh dia ini mah. Good day. Friday. Next. Ini lagu siapa sih? Selebriti. Lanjut. Selebriti. 쌤 되게 냄새 나는 거 알아요? 들이 나한테 무슨 짓을 했는지 세상에 다 알리고 벌받게 할 거야. 입학생 중 누구 하나 콱 죽어버렸으면 좋겠지. 그걸 꼭 제 입으로 말해야 돼요? 나도 이기고 싶어서 미친 것 같다고. 쌤 되게 Rasa nonton drakor kita. Aku kalau nonton drakor tuh senyum-senyum sendiri loh. Apalagi kalau misalkan lagi keuuan yang sangat hakiki. Next. Wow, ini baru laki-laki. Bukan laki-laki ini mah. Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nice. Akapela.
Hey. You want to know, but it can't be done. You want to steal, cause it can't be bought. Hey. I got this thing, gonna tie your tongue. Step in my ring, you'll be out round one. You want to feel, but you got no touch. You think it's love, but you think too much. Seratus lah, 100 nilainya. Oh my. Elemen surprise split. Dup 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 dup. Kalau jomblo gitulah sama temen. Whoop. Wih. Anda terlalu kurang ajar ya. Anda terlalu seksi. Kurang ajar banget. 나 화나게 하지 마. 터져. Don't make me. Oh, aku mau baca, woi. So I told you about the butterfly hug. 나비 보험 알려줬잖아. 어? 그걸로는 어림도 없어. I'm not working 네가 내 at all. You are my 안전핀이라. safety 내가 pin. 펑 What? 안 터지게 네가 꽉 붙잡고 있으라고. 아깐 잡지 말라. Aku nggak mau fokus ke subtitle, jadi aku mau fokus ke wajahnya aja. 무슨 자격으로 잡냐 안 그랬어? 뒤끝. 있어 뒤끝. 그래서 지금 자격 주잖아. 공명 안전핀. 그걸 왜? Aku tahu ini. Ya, aku tahu ini. Suaranya. 내가 해. 보호사니까. 나 화나게 하지 마. 터져. 그래서 Oh ini nih, It's Okay to Be Okay. Soalnya yang ceweknya itu emang agak gember kayak itu suaranya. Next. Oke, Anda tidak seksi lagi hari ini ya. Jangan kurang ajar ya. Anda terlalu seksi, bro. Next. Oh, hey. Oh, rewind ya? Apa sih ngulang gitu? Ya rewind ya. Tail. Cover ya. Next. Kok aku setiap bagiannya aku nggak bisa lihat? Next, aku nggak mau dalam kebaperan ini. Aku mengingat lagu ini mengingatkan aku tentang sesuatu ya. Bapak yang joget gitu. Bang bang. Next. Ini yang edit siapa sih lagu ini? Tapi ini mirip Jennie ya.
Beliau ini mirip Jenny. Tapi Jenny versi imut, bukan. Kalau Jenny itu kan agak kayak Yeji ya alisnya. Nah kalau ini kayak ngangkat kayak gitu dia ini, si Lea ini. Woi, love Ardi. Tuh dah. Jenny kayak belum mandi. Next. Next. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this thing. Gobble me, swallow me, drip down, out of me, jump out, wait, let it get out of me, tell them what I'm free, never tell them where I'm about to be, I'm burnt down on the board, have a night, run a heat, top down, night so good, air for hard white Friday. I don't cook. Oke, ya. Aduh, coba dari kemarin aku itu aktif TikTok ya. Jadi aku agak biar aku ngeliat update dengan kayak hal-hal yang kayak gini. Oke, ya gitu aja ya reaction aku mengenai secret number TikTok ya. Aduh, sudah. Sudah. So ya, gitu aja ya. Untuk kalian yang pertama kali masuk ke channel saya, ngeblur ya. Kalian tuh ngeblur. Bagi kalian yang pertama kali masuk ke channel saya, jangan lupa untuk subscribe ya, comment, like, and share ya. Gitu aja reaction saya mengenai secret number TikTok ini. So thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.